Selam aleykum, efirde zaman dekabrının 14'ı Kırmış halinin 1386. günü studiyada Mavile Muhtarova çalışam. Ahmetjetteki işgalci mahkeme Arsen Yunusov ve İskender Mirvaliyevni sorguğa çekti. Bunu fevral 26 davası mabüslerinin advokatları haber etti. Olar veda bir kaç Kırım Tatarı Kırım parlamenti günde kalabalıklarda iştirak etmesinde kabatlana. 2014 senesi fevralının 26'sında Ukrayna toprak bütünlüğüne kol tutkanlar miting ötkərіп Rusiya tarafdarlarının çatışkanıda. Bugün mahkemedeki sorguda Arsen Yunusov miting hakkında ictimai ağdan bilgenini ve anda öz isteginin barganını aytты. O meclisinin bir alakası olmaganını dedi. Юнусова Арсена, он сказал, что частично поддерживает свои показания, которые даны были на предварительном следствии, что действительно у него был конфликт с двумя, по-моему, людьми, но ни в каких массовых беспорядках он не участвовал. Возник бытовой конфликт с одним из участников этого митинга. Через определенное время он исчерпал себя, и после этого ни с кем он больше в конфликты не вступал. С митинга он, то есть из внутреннего двора Верховного Совета он ушел и дальше наблюдал за происходящим в отдаленном месте. Fevral 26 davasının mabüsü Mustafa Degermençinin bugün da bir mahkeme oturuşu olacaktır. Onun advokatları cezasını yumşatmağa rica etti. Kırım Tatarı ev hapsinde buluna babası Bekir Degermenç'de rezonanslı bir davanın mabüsü ola. Bugün gece o SIZO'dan ameliyathanege alındı. Kızı Mavile Degermenç'inin bildirgenine göre babası Ağıralda buluna advokatlar 5 günden beri Bekir Degermenç'ini hastahanege avuşturmağa rica etkeni de SIZO reberleri ise müracaatlarını reddetip tibbi yardım göstermege imkanları var deyip ısrar etkeni de. Bekir Degermenç'i noyabrının 23'ünde yakalandı. O ve da 3 Kırım Tatarı Türk vatandaşından büyük miqdarda para talap etуде kabatlana. İşgalci mahkeme olarını 2 ayga nezaret altına aldı. Bekir Degermenç'i fevral 26 davasının mabüsü Mustafa Degerменç'inin babası olan. Он сейчас находится в реанимации, врачи собрали консилиум, ему ввели медикаментозный сон и собирается выкачивать жидкость из легких. На данный момент, пока это все, что известно, мама находится там, активисты находятся возле больницы. Vladimir Baluq'ның davası Akşehir rayonunun işgalci mahkemesinde bakılacak. Salı gününe planlaştırılgan mahkeme şartlar kelmegeni için bugünge kaldırılganı da. Mahkemege Kırım'daki FSB idaresinin yol başçısı Viktor Palagin ve onun 2 hadimi kelmedi. Olarını Baluq'ның evinde geçirilgen tıntuv hakkında sorgudan geçirmege planlaştıraydılar. Ukraynalını Rusiya hizmetleri bir yıl verse yakaladı. FSB onu silah saklavında kabatlay Akkurçalaycıları ki Baluq Ukraynaga kol tutkanı için baskıga uğradı. Yazda onun hükmü çıkarıldı, lakin sonra davanı tekrar bakılmasına yolladılar. Kaçırılgan Pavel Grip'nin tatası Avrupa Şurası'na açıq mektup yazdı. Metini teşkilatının Ukrayna'nın daimi temsilciliği aydınlattı. Olga Grip, Rusiyanın kardeşi ve diğer siyasi mabüslerge karşı yapğanlarını kaydetti. O deyil ki bütün bular cezasız kalam. Kadının aytğanına göre onun kardeşi Kırım işgalini tanımağanı ve Ukrayna'nın şarkında cenkке karşı olgan fikrini açıktan açıq bildirgeni sebebinden Krasnodar SIZO'sunda yata. Mahkeme Pavel Grip'nin dekabrının 19'una planlaştırılgan oturuşunu dekabrının 15'ine avuşturdu. Pavel Grip'nin babası anlağanına göre kun avuşturması çetel diplomatları mahkemege kelmege yetiştirmesin dep yapılam. Putin bay-bay böyle yazılışarını Rusiya prezidenti matbuat konferensiyasında kordu. Onu getirgen jurnalist Putin babay yazılganını anlattı. Бабай. Господи. Здесь написано Путин Бабай. Это по-татарски, дедушка Путин. Так вас называют. Rusiya prezidenti bay-bay sözlerini ya da qarbaba olğanına da çok kederlendi sual olup qala. Kırım meselesine kelgende ise Putin çok aytmağa istemedi. Kırım halkı ozu sayladı, dedi.
Қырым Украина топрағыдыр. Бұл шекілде Америка Бірлескен Девлетлерінің Русия елшісі Джон Хансман Твиттер қолданушысының Қырым кімге айт суаліне жауап берді. Дипломат бұңа бағышланған видео жахарап Американың Русия елшіханесінің сайфесінде ерлештірді. Ол қайдет тіке Русиялілер бұның кебі суалеріне сық-сық берем. На этот вопрос может ответить любой человек, знакомый с международным правом. Крым – это Украина. Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо. Кремль Америка елшісінің биянатына енді сесленді. Федерация Шурасының Мұдафа комитетінің елбасшы Мовина Франц Клинцевич деді ке бұл биянаттан соң елшінің іші зор олар деді. Декабрьдің 19-ында Бірлескен Миллетлер Баш Ассамблеясы Қырым резолюциясыны бақажақ. Бұл ақта Бірлескен Миллетлерінің Украина миссиясы өз Твиттер сайфесінде білдірді. Бұл весеқаны Бірлескен Миллетлер Баш Ассамблеясының 3-ші комитеті ноябрь айында таздықлады. Шу весеқада Украина ве Русия арасында халқара селялы зиддиет қайдетілі. Яңартылған Украина резолюциясының лейхасында Кремльге низбеттен талаплар мевжут Русиядан ярым адада Украина ватандашларының ақларыны ғайрадан тіклемесі, Украин ве Қырым татар тілерінде тәсіл алма имканларыны бермесі талап етілі. Донецк ве Луганск велетлерінің işgal етілген топрақларына селя ве пара берілмесіні тоқтатмақ. Бөле талаплы резолюция лейхасына Авропа Шурасының парламент ассамблеясының миграция комитеті таздықлады. Бұл ақта пасының ресми сайтында хабер телевизия қаметіна Русия кемиетіна işgal етілген Қырымда инсан ақларына riayet етмесіне ве ярымадаға халқара тешкілатларының кірсетмесіне чағыра. Бұл весеқаға яңы елдан соң рей берілежек. Қыш сессиясы Страсбургта 2018 сенесі январының 22-26-сында олачақтыр. Коли ПАРЕ надає резолюцію, то будь-який парламент європейської держави розуміє, що це рекомендація к діям. То саме це зараз на тлі питань о поверненні Росії в ПАРЕ, це не що інше, як відповідь прогресивних та демократичних сил в парламентській асамблеї, які показують, поки не будуть зміни в Росії в питання України, Донбасу, ніхто не буде розглядати будь-що. Ці резолюції повинні виконуватися майже всіми цивілізованими країнами. Русияге қаршы басқаны девам еттірмек. Украина ташышлер назірі Павло Климкин бүгін Нью-Йоркта Бірлескен Миллетлерінің баш кетебі Антонио Гутерреш ile көрішіп, Донбасста Бірлескен Миллетлерінің барышчы миссиясы аққында лаф етежек. Дипломатның айтқанына көре Русия Украина шарқына барышық кетірежек. Миссия қарасы олмай істеләжі мемлекет барышчыларына анжақ Донбастағы сыңыр чызғысында ерлештірмеге теклиф ете. Украина есе барышчылар işgal алтындағы бұтын топрақларда олмалы деп ісрар ете. Намагається перекрутити весь зміст цієї місії. Місія має повністю контролювати територію Донбасу, повністю контролювати кордон, відповідати за роззброєння і врешті-решт підготувати окуповані території до вільних і чесних виборів. Будемо продовжувати далі тиснути на Росію. У нас є на це деякі додаткові ідеї і з американською стороною, і відповідно з Європейським Союзом. Павло Климкин Канада Сенатдашы Христе Фриландның Украинаға келечегін ейлан етті. Канада еллар девамында алған Украинаға сілай қражының ясағын алып ташлады. Мемлекетінің өкімет қарары ресми нешірдедер шетелді Канада назірлері Украинаны сіля сатылмасы мүмкін олған мемлекетлер сырасына кірсетті. Бөлетіп, Украина джевелинлерінің саттын алабыле, Канаданың Милли Мұдафа комитеті Украинаға Русия стилясындан ұзыны қоршаласын деп өлдірі жесілі бермеге чағырғаныды. Келечекнің esасы кечміштір. Бұл ақта Женебей Украинадағы мұсылман мирасы халқара конференциясының иштиракчылары лаф етті. Анда мұсылман ве христиан жемиетлерінің işgal етілген Қырымда ве умумен Украинадағы бағлары музыкере етілді. Конференция иштиракчылары Украинада мұсылман тарихы елларнен илімден тыш олғанына қайдетті. Олары менлер вазиет деңішсе Қырымны işgalден құртармаға да қолай олар.
була тривалий час за межами наукового дослідження, за межами викладання в школах і університетах. Про кримських татар, про мусульманську спадщину або нічого не казалось, або казалось виключно у негативному світі. І це не могло не відобразитися на менталітеті, на культурі, на мові, взагалі на нашій спадщині, українській спадщині. Український народ разом з кримсько-татарським народом можуть і повинні повернути Крим, повернути всю спадщину, яка є на цьому півострові. Киев келечек сенеден башлап ишгал етілген Қырымға аналог теле яйынларына башлатмаға планыштыра. Бұны телерадио яйынлары Милли Шурасының азасы Сергей Костинский білдірді. Оның айтқанына көре сигнал чоңғар телекүллесінден кетежектір. Сергей Костинскийнің қайтырлатқанына көре Қырымға яйын япылмасы ваттан первер бір лейхасы ола. Милли Шураның азасы ярыш кечірілмесі ве лицензияланмасына лягу еткен қанун лейхасы оларының ішіні қолайлаштырды деп қайдетті. Ухвалено парламентом закон 6565 про дозволи на тимчасове мовлення. І тепер ту практику ми застосовуємо в зоні проведення АТО, коли ми не ліцензуємо, а саме на заявку нашого мовника надаємо дозвіл, і тим часом не треба сплачувати ліцензійний збір, не треба конкурсів. Можна просто отримати цей дозвіл і спокійно мовити. Ця практика поширюється на Херсонську область для мовлення на територію Криму. Шымдылык бұл соңғы хабарымыздыр. Саат 15-те яңа хабарларны украинча сейретмеңіз мүмкін. Аты әрілі олыңыз.